Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 bashimuse abakoloneli babiri b'u Burundi. Ndasubiramwo, abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi bashimuswe n'inyeshyamba za M23. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare b'u Burundi batunguwe cyane na kino gikorwa. Intare za Sarambwe zakoze operasiyo ikomeye cyane yo gushimuta abasirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko byabaye mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 7 rishira igenekerezo rya 8. Byabereye mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba Generali Makenga baraye bashimuse abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi. Ni muri operasiyo ikomeye cyane. Ni operasiyo ikomeye kandi yakoranywe ubuhanga bukomeye. Byose rero ndabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko mu mirwano ikomeye irimo kubera mu kibaya cya Rusizi, ni mu gace ka Sange, intare za Sarambwe zimaze kurasa drone ebyiri za FARDC. Drone z'igisirikare cya Kongo bivugwa yuko zari zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Intare za Sarambwe zazirashe. Imirwano iracyakomeye cyane mu misozi ya Sange ndetse na Kiriba. Urufaya rw'amabombe rurimo kumvikana. Amakuru yizewe aravuga yuko M23 irimo kurwana ishaka kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane ndetse n'indege za FARDC zirimo kuraswa nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko inyeshyamba za FDLR zabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 8, inyeshyamba za FDLR zagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Kibirizi muri teritwari ya Rucuru. Inyeshyamba za M23 zahanganye n'ibitero bikomeye cyane bya FDLR. Muri kano kanya turiko turavugana, amakuru yihuta cyane avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko M23 yamaze kunetraliza FDLR. FDLR zamaze gukubitwa ndetse zirukanse. Amakuru aremeza ko FDLR zirenga 90 zaguye ku rubuga rw'intambara. Habaye ukurasana gukomeye cyane muri kariya gace ka Kibirizi kegereye Parike Nationale ya Virunga. Iby'iyi mirwano ndetse n'ibyayiranze nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Ndabamenyesha kandi ko imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mbonesha kure yonyine mwakurikiranaho aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Muri kano kanya rero munyemerere aya makuru yacu tuyatangirire mu mujyi wa Uvira. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo kwita kuri Songoye. Intare za Sarambwe zirimo gukora ibitendo bikomeye cyane birimo guhahamura abasirikare b'u Burundi yemwe n'abasirikare ba FARDC. Intare za Sarambwe muri iyi minsi zirimo gukora za operasiyo zikomeye cyane. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane
inkuru ya Rumenamabuye imaze kumenyekana nuko abarwanyi ba M23 baraye bashimuse abakoroneri b'u Burundi. Abakoroneri babiri b'igisirikare cy'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira, intare za Sarambwe zabashimuse. Ni nyuma yo kurasana n'abarinzi babo mu buryo bukomeye, ndetse abarinzi babo bagera kuri 7 bakaba bitabye Imana. Amakuru yizewe aremeza ko ari operasiyo imwe mu zikomeye cyane muri iyi ntambara yo muri Kongo. Amasoko yanjye yo mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'amasoko yanjye muri M23 yose aremeza iby'aya makuru. Abakoroneri babiri bari barongoye igisirikare cy'u Burundi muri Uvira, intare za Sarambwe zaraye zibacakiye. Hari ku isaha y'isaa 7:40 ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura, nibwo abakomando kabuhariwe ba M23 bamwe barwana aho rukomeye bakoze operasiyo karundura yo gushimuta abakoroneri b'u Burundi. Bano bakomando binjiye mu mujyi wa Uvira bafite inkogo zikomeye kandi zidasohora urusaku. Amakuru yizewe yemeza yuko habaye ukurasana gukomeye, ariko amasasu ya bano bakomando ntabwo yararimo gusohora urusaku. Bivuze yuko bari bashyizeho bya byuma bituma imbunda zidasakuza. Hari mu masaha y'ijoro. Ayandi makuru akemeza yuko bano bakomando bakoresheje udushoka, imbugita ndetse n'imigozi mu kwica abarinzi ba bano bakoroneri. Bivugwa yuko bano bakoroneri bacakiwe muri operasiyo ikomeye cyane ya gikomando, ndetse byenda gusa neza nka kumwe Abanyamerika bagiye kuroba Maduro. Babarobye rwose, bimeze nk'uko za kajugujugu ndetse n'indege z'intambara z'Abanyamerika zagiye kwa Maduro maze zikamuroba zikamushimuta. Ni nako byagendekeye bano basirikare b'u Burundi. Bisanze intare za Sarambwe zamaze kubacakira, ndetse bahise berekezwa mu birindiro bya bano barwanyi. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira baravuga ko mu ijoro ryakeye bumvise amasasu arimo kuvuga. Ni amasasu yari arimo kuraswa n'abarinzi ba bano bakoroneri bari barimo kugerageza kurwana ngo barebe yuko inyeshyamba za M23 zitabashimuta. Ariko abarinzi benshi bapfuye, ndetse bamwe babonye ko urugamba rukomeye maze bakizwa n'amaguru bayabangira ingata. Amakuru yizewe akemeza yuko bamwe bahunze nyuma yo kubona yuko abagabye kiriya gitero cyo gushimuta abakoroneri bari abakomando bo ku rwego rwo hejuru. Biravugwa yuko bari mu modoka z'amajipe, ndetse bikavugwa yuko bari bafite inkogo zikomeye, ariko zimwe zigendanwa mu ntoki. Amakuru akemeza neza ko ari abakomando bo ku rwego rwo hejuru bakoresheje ibikoresho bya gakondo ndetse n'ibindi bikoresho bya kizungu, udushoka, imigozi ndetse na bimwe mu byuma bimwe twita imbugita za gikomando byakoreshejwe muri iyi operasiyo yo gucakira abakoroneri b'igisirikare cy'u Burundi. Aya makuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko iyi operasiyo yakozwe habayeho ubugambanyi bwa bamwe mu basirikare b'u Burundi. Ngo ntabwo byumvikana ingene bano basirikare bacakiwe, ariko abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira ntibagire ikintu na kimwe bakora. Usibye abarinzi babo bagerageje kurwana, nta wundi musirikare w'u Burundi wigeze arasana na bano barwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu byago bikomeye. General Ndayishimiye ibintu byamukomeranye. General Neva yabuze yacira n'ayamira. Yategetse yuko hakorwa amaperereza akomeye cyane. General Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi nawe yategetse ko hakorwa amaperereza akomeye agamije gushaka umugambanyi mu gisirikare cy'u Burundi.
ngo byanga bikunda hari abasirikare b'u Burundi barimo gukorana na M23 ndetse barimo gutanga amakuru akomeye cyane y'ahantu abasirikare bakomeye barimo kurara. Ngo ntabwo byumvikana ingene M23 yagiye gushimuta abakoroneri ndetse ikabigeraho, noneho M23 ikabavana muri Uvira ikabajyana mu birindiro byayo. Akangaka ngo ni agasuzuguro gakomeye cyane, ndetse zino ntare za Sarambwe ngo zeretse abasirikare b'u Burundi ko imirwanire yabo ndetse n'uburinzi bwabo biciriritse rwose. Kugeza ubu turi ko turavugana rero, amarira ni yose mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare bakomeye b'u Burundi barimo gukora inama zikomeye. Biravugwa yuko chef d'etat major yategetse yuko amaperereza akorwa mu gisirikare ndetse abagambanyi bose bagacakirwa. Harimo gukekwa ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abagambanyi bakorana na M23. Gusa nubwo baba barimo, n'ubundi M23 nayo ifite ubushobozi bwo gutara amakuru y'ubutasi ndetse no kumenya aho bano bakoroneri basanzwe barara. Intare za Sarambwe nazo zifite ubutasi bukomeye. Iby'igisirikare cy'u Burundi kivuga yuko cyagambaniwe rwose birashoboka, ntabwo twabyemeza cyangwa ngo tubihakane. Ariko ku rundi ruhande intare za Sarambwe nazo zifite ubushobozi bwo gukusanya amakuru y'ubutasi ndetse no kugera ku basirikare b'u Burundi maze zikabashimuta. Ni ikintu rero cyagaragaje intege nkeya cyane mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse byerekana ko abakoroneri b'u Burundi ndetse n'abasirikare bakomeye bari mu byago bikomeye cyane ku munota ku wundi intare za Sarambwe zabashahura. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8, imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Sange ndetse no mu gace ka Kiriba. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba General Makenga. Biravugwa yuko M23 irimo kurwana ishaka kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibitero bikomeye cyane by'abarundi ndetse na FARDC nabyo birimo kuvuza ubuhuha mu kibaya cya Rusizi. Icyumweru kirashize igisirikare cya Kongo kirimo kohereza urufaya rw'amabombe mu kibaya cya Rusizi. Icyumweru kirashize kandi indege z'intambara za Kongo zirimo kurasa mu gace ka Sange. Hari za drone z'igisirikare cya Kongo zagiye zihagurukira mu gihugu cy'u Burundi. Izi ndege zamishaga urufaya rw'amabombe muri biriya bice by'ikibaya cya Rusizi. Muri kano kanya rero inkuru ikomeye cyane imaze kungeraho nuko abarwanyi ba M23 barashe drone ebyiri za FARDC mu gace ka Sange. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barashe drone ebyiri za FARDC mu gace ka Sange. Amakuru twamenye aremeza ko izi drone zari zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru yizewe kandi akemeza yuko izi drone ari zimwe muri drone zikomeye cyane igihugu cya Kongo cyaguze mu Burusiya. Amakuru akemeza neza ko M23 yamaze rwose kwemeza ko indege za Kongo zose izazihanura. Ni nyuma yaho abarwanyi ba M23 batanze gasopo kuri FARDC n'abarundi. General Makenga yavuze yuko ibitero byo mu kirere byose bizagabwa kuri M23, bano barwanyi nabo bazabihagarika kandi bakabisanga ku isoko. Ibingibi rero bivuze yuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura nacyo gishobora kuraswaho n'abano barwanyi. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kirimo gukoreshwa nka bazariyeri, ndetse kino kibuga cy'indege cya Bujumbura kirimo gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo mu kugaba ibitero bikomeye cyane muri Kivu y'Epfo.
Kugeza ubu turiko turavugana muri kano kanya imirwano iracyabica bigacika mu kibaya cya Rusizi, amabombe menshi cyane arimo kumvikana. Intare za Sarambwe zirigamba yuko zimaze kurasa drone ebyiri za FARDC zari zazengereje bano barwanyi. Indege za Kongo muri iyi minsi zirimo kuraswa. Indege za Kongo abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kuzigira ubwenge bukomeye. Bano barwanyi barimo kuzirasa umusubirizo. Biribonekeza ko muri iyi minsi igisirikare cya Kongo cyari kirimo gucungira ku rugamba rwo mu kirere. None biragaragara yuko M23 nayo yazanye ibikoresho bikomeye byo guhanura indege za FARDC ndetse no kugaba ibitero bikomeye ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Nyinshi mu ndege za Kongo zarangijwe. Ndetse muri iyi minsi igisirikare cya Kongo gifite ubwoba ko izindi ndege zabo nizongera kujya mu kirere bano barwanyi ba Generali Makenga bazazihanura. Igisirikare cya Kongo rero kirimo gucika intege. Igisirikare cya Kongo cyari kirimo gucungira ku bitero by'indege. None biribonekeza ko M23 nabyo yamaze kubifatira ingingo zikomeye. Indege barimo kuzihanura ndetse ibitero by'indege barimo kubiburizamo babisanze ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Nakamaramaza rero kubirimo gushikira FARDC. FARDC irimo kwimyiza imoso. FARDC yabuza yicira n'ayimira. Biragaragara yuko abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kuyikoma mu nkokora. Muri kano kanya rero reka mbabwire ko cya gitero gikomeye cyane cyari cyagabwe n'inyeshyamba za FDLR mu gace ka Kibirizi muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yamaze guhagarara. Muri kano kanya turiko turavugana imirwano yamaze guhagarara rwose. No nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwabereye muri Kibirizi neza neza hafi ya Parike Nationale ya Virunga. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 inyeshyamba za FDLR zagabye ibitero bikomeye cyane kuri M23. Zino nyeshyamba za FDLR zatangije urugamba rukomeye muri Kibirizi. Abarwanyi ba M23 nabo basubizanyije na zino FDLR. Habayeho imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yamaze amasaha agera kuri 3 yose. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko FDLR yabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Benshi muri FDLR basize ubuzima bwabo muri iriya mirwano. Abarenga 90 bapfuye ndetse abandi benshi cyane bakomeretse. Biravugwa yuko abarenga 15 intare za Sarambwe zabacakiye Rwamikono. Intare za Sarambwe zabacakiye Matekwa.